sila orang rohana. Boy tamarhai patut sudah di bagatan manoboton. Otik dodo manoko to hama kaberekku beberekku. Nunga saibe jurusamu awak munon. Nunga malum sahitna. Nabur judo mak munon. Marianakon nabur judo mak munon mari dan marparaman. Jangan terluka nawi burjuni. Taddo dia musudia kapino pernidakon marsa dari roha mahamuna ya tuma rohamuna paborhaton no makmunon kepada dia na persatokinan nang di bawah ni bape cepudan ala namu di pangarato namang paing mati matamu sudia kaberekon lumo bidi tiarwin udah hamui benak Daida kuda, dok tamang bau. Damang buru, dok na buru. Lam gajang mamur mamung buru, dok na buru. Mga reduti, mamerang akapaw pumon. Ala namang buru do na tinggal di siastan. Pinopar ni na buru na hinan. Di pasterado itu di. Amang buru do dia ada niba o mas kinemi. Rado jamu nada inang dah. Nah jadi masih dono kutu keluarga panggabian kakak mamburuni badan juga. Nanti hopung indah. Kurhama ho. Tinggal mami. Akan tinggal. Amai ho ngato nang bihoy nang ngamalum bisa ini. Roha mi rumah sakit. Disuruh ke beriki ala pamuidan naron tulang muna ko julo mangat do idakon mula sa rumah sakit on ni mudo dakuri punalaw patay hari-hari ini aku inda ape perpisahan na may nabinami to ami siap-siap do nahubereng di rumah sakit do anggim o mati ke beriin pero pasti hari-hari nama HP kan. Turutan walu bulan mai tom nang baraha. Menyusul mo musay buang. Rapat nama hamu tu di berbedani. Ayo jalan molotov pe. Barahato una dipasahi ti ho sudi pinoparni. Roda pernitiyon, tinggal mabain. Patatay menunulot patirangan ucap tuho, ima ada na perpudi. Ibanon nami siyan hami hula-hulam. Ijalo Tuhan maho, dia munais. Songan ima johata, atakong atatagsa.